Наша екипа на преображення 19 августа у Хотаре Змаєва зняла тоті кадри винімання кромплів. Робіше овчасні сорти коломба, котра шицька, мабуть, придатна на мало, це остатній тренд predavanja tej željenjavi. Mi počeli vynjímať kromplí pred deskými dňami. Môžem povedať, že keď temperatúra vysoká, to nevýhodné условия za takú robotu. Kromplí treba vynjímať, keď temperatúra medzi 10 i 20 stupni. I musíme o tým voziť z rachunku, že by poznejšie nedostali špľachy, co im zmenšuje kvalitet na trgovišću. U Lalitju jedan produkovatelj dosignul uroveň takih velikih, jak co tota firma, ktorá kromplí sadzi na 60 hektarov. Rokami sadzim, kjer možemo i predati i kjer možemo obробiti, to je okolo 26 golti. To každý rok tak. Kedy ste počali toho roku vybierať? Pa 1. júla som už začal, može biti i u junu, lebo to boli ešte dakuz mladi, to še ešte lupa skoro nie bola taká zrela, tak smo je umivali i do meškoh plastičnih išlo, a teraz už je uzreta kromplja celkom, ta ide redovno do mehog. Jak vidite, že to kromplja už uzreta, ktorá može stať do ješení. Z polja kromplí u box paletoch, ktorý sami pravíme, a do každej stanje 1100 po 1200 kg, posielame na liniju za preberanie i sortiranje, a potom do ochladzanja. Až kad treba predać, box paletiše posila na liniju za umivanje i pakovanje. Понеже то бар здрава продукція, укладання мezi 5 i 5,5 тисячі євро на jednim hektare i to treba vraciti, a može ljemzo s kvalitetnim urožajem i s kvalitetnim plasmanom. Naš sobešednik očekuje, že šitski produkovatelje u baš bliskoj budućnosti budu mušiti skromplji umivac i takih predavac, a sorta i kvalitet budu mati veliki upliv na predavanje.